soil conservation along inut abang phaphan suspend kibi KSA pen Meghalaya ahoy umrutu along kahomridam Wathat lang so hiti along West Karbi Anglong District Committee BJP atumpen kapang terasai kedeng Ada babirta lang pen kadoko wephanta kardong pachir iklu nambir tang ton pen archo ikha Soil Conservation Hills Additional Director pen isi order mate lamtoy alo paklangsi Manoj Kumar Rabha phan suspend ki bia birta longpong KSA la pen hamphanga song tum solasai kamalong Rabha phan aron repen sakuri ki pia lamki dingdang langa porhut jangmi cap arni solasai kampen Rabha phan suspend ki bia lam paklang ponlo ladak te thon mi nalbariari su Manoj Kumar Rabha phan difu soil conservation along field worker asakuri aron repen ki pia lam KSA la pen hamphanga song tum akpunang pun kache song amo kideng theklong Civilization and Cultural Traditions of Northeast India, La Sotipia La Benjangmi Trainer Cape Arni the Performance Growth Center along Paninia Parman Krungching Sai Ajaimek Pangcheng Pon. Assam University Difu Campus, English Department Pen Kibi Krungching Sai Kangpu Amailong, Assam University Vice Chancellor Dilip Chandranath, Difu Campus Pro Chancellor Sivasis Biswas, Thekarabirta Alwakong Chabang, Longsing, Teron Pencheng Lok Penaan, Than Bangatum Chitong Dun Rinti, La So Krungching Sai Jangmi Krisur Cape Arnisi, Juji Puta, Tirika Mamai Pen Pachini. Meghalaya Ribhoi District Lapen Karbi Anglong kache hoilok Mosala Diang ben kilometer plian kahil umrutu along Gorkha Lapen Chumanga Khai Pangrong Pedon Sir Kep Andu Lapen Bang Pharuk Phora Isian Wot Kijoklong Armudo Bang Swadi Malong Meghalaya Sorkar pen ahoy nang pedbol isi penaan asai nang claim ang tek ponlong Lason si Meghalaya Sorkar pen MJN Rega IAY asai 2017 anikan penaan nang ki claim do Lapen Forest Department ta sai nang ki claim atar pang tek ponlong anpar ta haladak Chuma khai tum don ingkoi lake Meghalaya State a voter ID ta dore posi kahomri damhut pirta longpon Assam Police atumpen ahoy kacharai kom thekjia phanpura mangponsi ahoy adai arai long border outpost kimrang pot tangchenglo bon sitami kidamtang therini phai thom kebra ICR Meghalaya penpena an hamphanga song tungwang paksi sai ki paklem pangton koklo laso adro mat pang thek the tumpen aju kang samria por hudwangsi border outpost ahem kikim kirang bomanu chok an inchin hai hui inghum tikang etlapen cement pen kaslam ita anta thengpang jetekang thailo lahai asai ke doko ajok non pu arnianta laso ahem kikim thuje phan chengchela ang tonalam kachini pamejia phanpura jangmini phai kre troxy arni karbilo charya song tumpen adim aklong an humri damsi hadagarat pen kachingi kachathan amai padoponlo Jen Bahadur Gorkha umrutu arong sarpen ma chipain phuponsi mailong prasanta ingti mai phu KSA Hamran Head Branch Balison Bechut bang KSA Hamran Head Branch KSA Hamran Regional Committee pen mai phu Probin Timong Dihin Rimbang Kirithon Phangchula pen humson teron mai phu KSA Kolonga Head Branch atuk chetong dun mailong All Assam Gorkha Student Union West Karbi Anglong amai phu Kiran Gemire Lapen Rat Cyclem bang Jiwan Pujala tuk chetong dun BOP के लिए इम्पोर्टेंट ये आदमी और ये BOP और ये सिक्योरिटी आज का रात से जाने से काल से करने उम्र में आदमी ले सकेंगे इसीलिए कैसे और अक्सर से और जितना ये उम्र में जितना आदमी है उसका सिग्नेचर लेकर आप लोगों ने जाकर सरकार के पास में इसका केस लगाना है उसका माफ करना है So the first and foremost things that the public need is the security. It is due to our frequent attempt we are able to call this Karbi Anglong till today, but never know that if the situation continues to be like this, then I don't think that this will be a part of Assam or Karbi. Haladak kabuchay Gorkha akhai tumpen akisung kiduk alam the mailong jaipon lapen BOP ke padowek nang popusi alang li tumpen ke hangpon padu KSA tumpen talabang song puthak ang song ang teng kachigi kachathan padopon popusi lamchang chipitekang এটু ভাঙা মানে আমার মেঘালয় ফালে পৰা এনজিও বিলাক সব আহি কিনে ভাঙিছে আমাৰ অসম সাইড পৰা পুলিশ আইছিল মেঘালয় সাইড পৰা আইছিল তাৰ পিছত ইয়াতে
অলপ পিছতে মানে ডিচিশ্যন দিয়াৰ পিছতে কণ্টিনিউ হ'ব বুলি আমাৰ অসম পুলিচবিলাক কৈছিল তো এতিয়ালৈকে কাম হোৱা নাই বন্ধ আছে এইটো আমাৰ অসম হয় পিয়ৰলি অসম হয় কাৰ্বি আংলং হয় এইটো কাৰণে আমি আমাৰ ঘৰতে আমি ঘৰ বনাওঁতে ভাঙা চিঙা কৰি দিয়া হ'লে আমাৰ ইয়াতে লাইফ মানে যোনটো আমাৰ মানুহবিলাক আছে ইয়াতে লাইফ আৰু প্ৰপাৰ্টি সিকিউৰিটি কাৰণে আমি DCSP জনা হৈছে আচ্ছা কোন দিনা এটো ঘটনাটো কোন দিনা হৈছিল এটো 31 মাৰ্চত ভাঙিছে ভাঙাটো আচ্ছা কোনোবা NGO চিনাতো কিবা আছে নেকি নাই আমি শুনামতে তো KSU বিলাক আৰু বিভিন্ন সংগঠন বুলি শুনিছো ইয়া দা খুকৰি পুৰা হাততে এটা লৈ আছে আচ্ছা দিনত কৰিছে নে দিনতে ভাঙাটো বন্ধটো ইয়াতে দিনত আহি কিনি বন্ধ কৰিছিল মেঘালয় সাইড পৰা পুলিচ আহিছিল অসম সাইড পৰা আমাৰ পুলিচো আছিল তো ভাঙাটো সময় ৰাতিয়ে ভাঙিছে ইয়াতে আমি দেখা নাই তো পিছতে আমাৰ অসম পুলিচবিলাকে মানে গ্ৰুপ কৰিছে কিছুমান আয়ে এফালে মানুহ আছে বুলি শুনিছোঁ আমাৰ যোনটো খাচী ট্ৰাইব তো এইটো কাৰণে অলপ চিৰিয়াছ মেটাৰ ইয়াতে ক্লেইম কৰিছে আমি যদি আমাৰ এইটো যোনটো আমাৰ পপুলেটেড এৰিয়া হয় আমাৰ খাচী পপুলেটেড আৰু মেঘালয় যোনটো চিটিজেন মেঘালয়ৰ পৰা চিটিজেন লোৱা আছে তো এইটো আমি পুৰা ক্লেইম কৰি আছোঁ বুলি ইহঁতে কৈ আছে itu malong KSA songya tum dadol selera tum pen lili la so ta biti ini pagi sik lo nang itu bangsa puta KSA pen ko bisip dindi la bangsa puta ke lalo nilitum lagi nilitum kar biang long nang la si la BOP nang pai no kita bang nilitum da ningoi no Meghalaya government thon la pen nilitum la local self government KCC pen la pen ko nilitum la state government ansam nilitum la bangsa lam pen nilitum kapal lipan boripo la pen unan ke nilitum KSA tum kata la bangso adim long ajak tibi God News sa phenong ke hundor pro habren pen nakilo biota non malam sopor phandina pharman biota mung to phonik sinan और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Uy laki ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo mangi phari tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar laki texer a technical atum pensi Mesena factory along Selam pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
National Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, Chitronola, Uktor pen Chenglok Ong Dung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Pipotat Birtalong Bangtulo West Karbi Anglong District Watat Lang Solong Jangmini Pai Trainer Cap Arni West Karbi Anglong District Committee BJP Amaipu Arun Terang Pen Kipatir Pipon Along Ong Dung BJP Klem Bangpu Bang Piatumta Jito Dunsi Watat Lang Soi Hitiang Kam Kapang Terasai Kedeng Pona Birta Kat News Along Birta Nangli Watat Lang Soi Hitiang Kam Kapang Terasai Ke Bado Pon Pen An Parta Alang Litum Pen Pen Ana Dima Long Ta Kapang Ter Amodeng Ponlo Watat Lang Soi Hitia Long Ta Mesen Clark Ed Nang Jipura West Karbi Anglong District Committee BJP Amaipu Pen Karko Karpek Asai Japon Lo Bon Setame Metang Kachatherak Memia Lama Bangke West Karbi Anglong District Committee BJP Asai Hema Thengno Matsi Asapso Arwe Kejang Anta Rat Atum Towar Kedap Kewak Kisung Nang Pusi Jerok To Arat Atum Pen Kadnu Sasai Hema Long Birta Nang Pale Singhason constituency longnit ahitia long Jangmini Pai Trainer Cap Arni Lumajang Block Mondol Committee BJP atumpen Swachhata Abhijan asai kedenga birta Katnius along birta nangli Singhason constituency MEC Mati EM Amar Singh Tisokapin Kharateng pen Lumajang Block Mondol Committee atumpen longnit ahitia long Karko Karpek asai kedeng Labang Sokapang Terasai Kipadopor along Lumajang Block Committee Amaipu Rajesh Hanse Nirmai Puram Singh Be Kongchun Bangpi Lokimai Inghipi VDC Trimol Rongpar Polling Station 106 Amaipu Bijoy Terang Polling Station 109 Amaipu Sarthe Rong Pipen Chenglok Pin An Klembang Pubang Pietum Labang Sa Sai Long Chitong Dunsi RDP Dun Birta Bangela Pas Kangton Poniklo Domi Takmi Kurwang Tu